Manchester United player thang duang zet mai Spain a piang Argentina ta na khel thlang ta si Alejandro Garnacho Chanchin hi bi chiang thar vele donila Spain a khopuilar tak mai Madrid kholung hlu tia an soi hial thin Alejandro Garnacho hi kumsang ni pali khan July ni khata Spain a Madrid khuwa alo pianga anu hi Patricia Ferreira Fernandez ni in South America lam chuak Argentina a piang le seilian ania anulat lain chol manga Spain khopui Madrid a huna manna Garnacho pa Alex Garnacho hi atonga in nei zuin chumia wanga Madrid a cheng ve ta chau ane apa Alex Garnacho ve thung hi Europa football thiam ramjing ami Spain a po Madrid khochuak ngat ani thunga chumia wang chuan Garnacho hi Spanish mi ni na nei Argentina khwale tui ni na nei ani phata ane an una hi pani chau ni in now Robert Garnacho aneya anu le pa tenen an chung kwa hi pali an ni an tam lem lo Garnacho hi anau pan lai nu le pa te kianga lo chuan tlei thei meu lo ang chi nau pang dang te ne na in kompo in nu le pa te mu pha ka lo chuan tlei rei thei lo ang chi ani ve a chu tiang ani chung chuan anu le pa te hian anau lutuk lo nan an kai suai that le anau pan lai hun hi apian na Madrida mangin cartoon ngai na a chil chot thina ni ya chu ti lai chuan Japanese cartoon lar tak Captain Subasa kha aina satber ni in tuna atatu neya po Captain Subasa hi achukai nge a alangai na reng ti achiang le anau panlai hian cartoon ti lawa angai nat ber atlai pui ber chu football ania Argentina jersey hachunga tin a in khel thina Spain a piang nima sela thisen akai Argentina mi ani na hi anu Patricia hian arilruwa atu nge saklea anu hi Garnacho nau panlaya Argentina thuam bel thin tu pon in Argentina ronga chei bol ngat te alei sak thina chu chuan Garnacho ri rupun mang hi thui tak ating heta akai hruai ti hairual ani lo Garnacho hi school kal rual ani in anu le pa ten Arroyo Molinos Municipal School Madrid khochim thlang lama an kaltira chu hmuna chon infiamna lama po activities an nei thathin leya chu Garnacho tan po hian rem chana siam tu ani ve ta zel an school a chuan football a khel ve thina anu le pa ten football atuina an hriat chen pui em awangin lekha zira school an kaltir ba ka hian school a football khel thin thoma sela ashanin an then omloka Getafe Club de Football Club tina ni maya chu club a football zirna hmuna chuan Garnacho hi inzirbel turin an kaltir ve thina ni chu tianga football azir chautak zela chuan atuina po anasatial tiala footballer lo tling ni atum le an khuwa a Atletico Madrid Football Academy a kalthei achak zual le boka Atletico Madrid hi academy thaber polania chuta inzir chu atin zon ngar nuwa athorim na chu malsoma omin kumsang nei sompanga khan Atletico Madrid Academy azom theita a heti lai hen kumsom pakhat mi chau nin H level a Atletico Madrid tan ainlan ve ta zaka he academy a aum lai hian ma ason chak leya athiam berpol ani zialan na pakhat chu naupang rolin hak anchak thin jersey number 7 achang phak klat kha ani Garnacho hian jersey number 7 hak achak na chan ber chu a khelna club El Puilian Real Madrid superstar Cristiano Ronaldo wangania amingai san hi angai sang satlia lo lebok Ronaldo hak thin ang number haka atop san lawa Ronaldo khelna positiona khel chu atu ber ani le zel tlarmalama goal nor tu zinga atholok berpol ani chhauta reng boka Atletico Madrid Academy a hian kumnga zet a inzira heti chung hian kumsang ni somparu khan La Liga Promises International Tournament H level La Liga tournament a Barcelona player pani nen top scorer ni na anin troma athiamna atheina sang takte afin ziate a speed thatak le chet ranna te chu alan sar pui zuala ball akeng thei hleya a ball control a thajek boka arwal pui zinga a in khelin defender ten anchel thei mangder lo penalty area aponi sela chi ai map lovin thuak phim takin thutlukna asiam theizela akum ngai toin naupang ma sela khelmuala chuan akuma tanga te chi ani lo thung a talent thalatuk hi club dangtan po mu mai chi ni hek lo le Atletico Madrid Academy a inzir ni ma sela an El Puilian Real Madrid in laklu antuma player naupang talent nei tha hra theizet Borussia Dortmund point laklu tumin an hela anjinga hian English club Manchester United po antel vea team lian tak ten inchu na sa hlema sela Garnacho hian team pakhat chau athlanangai sia
English club Manchester United athlang ta ani United in anlak lu hian a Chanchin soitu te chuan Atletico Madrid no pang rual zinga player mabak engber chuan Manchester United apanta tiin an soi hial Garnacho hian soin Manchester United thlan hi katan chuan a harsalem lo a chan chu kangai san ber Ronaldo kalkong ania kalve ka duani atia Ronaldo awangin United hian Real Madrid le Borussia Dortmund chan lo an changbik te po ati thei ome Manchester United hian Garnacho mana hian euro nuai nga an senga player no pangte hi professional transfer anga lak chua thei an nilova an omna klapa zangna domna angin ala chuak tu te hian sum an pe mai thina ni chutiang chu United ina Garnacho an lak lu dan po hi ani Manchester United ta Garnacho la lu tu hi Ole Gunnar Solskjaer ania Ole hian Garnacho ba ka Barcelona no pang thatak thin Marc Jurado le Real Madrid no pang thatak ni thin Alvaro Fernandez te po ala lu ta United malam hunata no pang thania asiat aseng lu zinga Garnacho hi atel ve tarana ni Garnacho hian Manchester United azom tira senior level a khel phak lova under 18 a anin zir chhun zom tir phota a season khanna under 18 a hian match som pariat atangin goal saria khunga assist tum thum anei tel boka Manchester United hian season ni chung age level football an kheltir hnuin a season thumna sangni somni pathuma khan season chandona senior team a angetin andata a senior team a langkai tu hi Erik ten Hag ani ma se age level football a khellai khan Ralph Rangnick khan sangni somni pani April thla khan Chelsea an machon tumin English Premier League match a kheltira kha Garnacho an English Premier League match a khel masak ber niin kumsom pasari le thlakwa chawa upa alani nge a ma se khati lai khan United senior team a tel nget player alani lovani senior team a angeta om tak nuwa ero Dutch manager ten Hag kan nuaya huna mang ta thunga a theina asang boka du sakpo a lo le sangni somni pathum season a English Premier League a match som pakua khela gol thum khungin assist tum hnia nei man boka in elnadanga senior level B ka match som panga khel tling bokin sangni somni pathum season khan Garnacho hian kumsom pariat mi lek ni chungin Manchester United tan match som thum pali lai a khelani heiba ka hian EFL trophy le Premier League 2 player no pangjok ten an khel thin a khel tel boka United hian thiam takin an cher pui tling ti thei ani Garnacho hian sangni somni pakha somni pani season khan a che that em awangin Manchester United ta player no pang thabik te choi moina Jimmy Murphy young player of the year choi moina adonga in ela khela hemikum sani somni pani hian Maurice Revelo tournament a best 11 a atel phaka Maurice Revelo tournament a vek hian revelation player a thlannin goal of the tournament choi moina adong tel bokani Garnacho hi Atletico Madrid mai nilo Manchester United a po age level football a khellain a lor viau towa hetiang ania wang hian team kai hroi tu te mit po ala thin le United a po a lor chhun zom zel ta ka chuan team manager Erik ten Hag kan senior team a ringam tak chungin ala chawa ten Hag kan senior team a alak chawngam na pakhat khachu age level a Garnacho hi a lor big em wangani ti soithin ani tuna hian senior level B ka Garnacho hian Carabao Cup le FA Cup tum khat ve a choi towa kumsom ni mi chaw alani ti hratel ta bokila ani hian senior level a aming a chertan mek chawania no moi angjong point a hlotlin na apun tir thei ngei be seina po asang le transfer market in a tarlan dan chuan United tan Garnacho hian age level le senior level ta na a khelbel bomin match za somli pathuma khela gol somthum pakwa khungin assist somni pakhat anei to senior level B ka club lama United tan chawala khela match somriat pakwa khelin gol somparuk le assist tum somanaya red card ala choi mi lavani Garnacho nu hi Argentina mi le sa kan ti kha chu wangin Garnacho hian Argentina thisena ka ya hei wang hian adu chuan sangni somni pani FIFA World Cup champion team tan a khel theya ahun tirlama Spain a injirania Spain a in bengbel om nget annia apa Spanish mi ani boka hengte awang hin adu chuan Spain tan a khel thei bok football thiamram pani du thlan tur naiin Garnacho hi lelam zong tak chuan ramtana khel chungchanga hian awan nei hleya du thlan tur anei thatak zet chutiang kara chuan Garnacho hian age level a Spain tan under 18 a khela match thum a khel mana Argentina tan under 20 a khel vele thunga match li a khel man bok
Argentina tana ko masaber tu chu Javier Mascherano Liverpool le Barcelona midfielder thin kha ani nge sangni somni pani FIFA World Cup a Argentina champion puitu Lionel Scaloni hian Garnacho hi theina san ziate nakina player thaber pol ani theidur khopa theina anei thajiate alo chiang ngang maya atim kai shoi Argentina tan khelti ratum le FIFA World Cup qualifying round na Ecuador le Venezuela te an ma chondon tumin Argentina squad a Garnacho ming hi atel ve ta wang maya sangni somni pani FIFA World Cup khel ma kumtir lama khan ni in hemi tum hian Argentina squad a Garnacho ming hi alana wangin ngai ven a hlole zuala Spain in an ramtan khel turin an du ti te po arik nok kha khatiang borua kara khan Argentina hian an ko ta thung sia ma se in khel ve talovin chorlo jinga atela chumi nuwa kumsani somni pathum khan juni som panga Australia an phachon tumin Scaloni hian Garnacho hi khelna huna siam sakta Argentina senior team tan Garnacho hian a match ma saber kumsom pariat le thlasom pakhata upa ani in a khel ve ta ani tuna hian Argentina tan match ruk senior level B ka khel towa ramtan inlan tura kauzinga tel nget ta hlema sela alano pangdeu bok nen khelmuala a inlan tamri lem lova ma se Argentina malam huna player langsar ni chho thei tura beise jinga mi alani reng Alejandro Garnacho hi anram Argentina tan hlotlina no pui Copa America no moi choicinga atel phak der towa kumin san hi somni pali khan South America khomol pui champion no moi anram kor hachungin achoya hei hi Argentina ta na major trophy achoi masak berle tun thlenga achoi om chhun alani ri ramtana khel chungchanga hian FIFA indana siama ramtan an khelin H level a match engzat po lo khel to sela senior level a chu chuan ngong anei lem lova senior level a chuan mi le sa an ni na ramzinga an du na bertan an khel theya ma se senior level a hian ram pakhatan an khel to chuan an khel tlang angai to thung case tran deuh hlek wangte ani ngot lo chuan senior level a ramtan khel nuin ramdang tan khel tura su kwal arem to lovani Garnacho hi tuna hian kumsom ni mi chau alani kan ti kha July ni khat khan kumsom ni pum ve chawa alano pang hle tuna hian angai zong hi Eva Garcia ni in Spanish mi ania kumsani somni pakhat khan Garnacho nen hian anin zuiti wantlang ang chuan hriat tran ani tuna hian lain nei lo ma sela fa pakhat an nei towa mi pa ni in Enzo ti ahminga an sa ni kumsani somni pathum October thla khan an fa pa hi apiang Garnacho hi player pace sang bol keng thei normia mi chi mun che pa po bol la lun ngamania ama hrim achevel en hian a huai sen le ti a mu thei thin bok chutiang ang player theina nei sang chuni ma sela ama kai hroi tu te thu a oi hleya ma son zel turin chu ama mo ani reng boka ama hian ti hian asoyani kha mi te hian ka khel an enin veilam sir hi ka khel na ngeda an ngai fawa ma se coach ten min da na hmuna pianga ka khel mai zo ka ni cochin min du na hmuna pianga khel turin in pei at reng katum atiani hei ba ka hian thil dang asoi jinga Manchester United ta hian Lisandro Martinez hi katan chuan pa ang mai ania national team chungchang te po min soi pui fawa ti tur le ti lo tur te min hril thinin kongtam taka min pui tu berani Lionel Messi hi ka betam lem lova ma se TV kal tangin ain khel hi ka en tam hle thung tuna chuan team khata kanom ta der maya katan chuan oi a har sa jok hial kanu telam hi Argentina a an oma kapa telam hi Spain a nom thunga chung ram pani chuan antan khel tura min som khan buaina kanei ei lo Argentina ta na khel hi ka du dan sa ania Argentina a hian telve ka du ani ati Garnacho sol nu then khat kan thu hlom na nunga tan soita ila fit nga le inchi soma sang Argentine forward hian team sang ama chon to jinga team langsar zual big laka asul nu te hi soita lokila Manchester City hi tumruk ma chon to in tum ni ati ma chakpuya tumlian tloma City laka hian goal ni khung to in assist tum khat anei to bokani Chelsea tumli ma chonin tum ni ati ma chakpuya tum khat draw nei puin tum khat atlom zoga tan puya Chelsea laka po hian goal ni khungin assist tum khat anei a khel mek na Manchester United nena in hal tak Liverpool hi tumli ma chon to in tum khat ati ma chakpuya tum ni draw nei puin tum khat atlom zoga tan puya Liverpool laka hian goal ala khung mi alova assist ero tum khat anei to ani Arsenal tum thum ma chon to in Arsenal laka hian a team ala chakpui lova draw ala nei pui mi alo voka
Arsenal tumthuma ma chon to na hian a team hi atlom pui fai veka goal le assist ala nei mi alo bok Manchester United tan hian Champions League a match ruk a khel towa goal khat a khunga Europa League a match ruk ve khelin goal khat bok a khunga FA Community Shield ta match khat khel to in goal khat a khunga FA Cup a match som United tan khelin goal nia khunga assist tum khata neya Carabao Cup a match sari khelin goal khata khunga assist tum ni anei tela chuting chuan Manchester United tan in elna sang sanga goal contribution anei kim thokhat leya Anih hian English Premier League B ka match somnga pakwa khel to in Manchester United hi tum somni pakwa chakpuya tum somni zet atlom zoka antang thunga goal som Garnacho hian English Premier League ka akhung to ane assist tum sari anei to bok goal som akhung tak te hi lua atau goal tum khat keding lama apet goal tum nga le kevei lama apet goal tum li te ania shooting accuracy hi 31% nein a goal shot te hi accurate lutukri lova alano pangdeu boka injirna tur helama hian alanei ni po in alang Garnacho hian season liamta sangni somni pathum somni pali khan English Premier League ka goal of the month choi moina tum khat adonga goal of the season choi moina season liamta khan adong boka season liamta goal thaber goal moi ber khung tuwa than ane Argentine forward hian a khelmek na Manchester United tan under 18 na FA Youth Cup no moi choi pui mana senior team hi FA Cup le Carabao Cup no moi ti a choi pui bok kan ti kha chubaga chuan anram Argentina tan Copa America no moi tum khat a choi to boka chungte chu champion no moi a choi to te an nia heibaga hian mimal angin Premier League goal of the season le goal of the month choi moina adong kan ti kha chubaga chuan kan soitak angin Jimmy Murphy young player of the year Manchester United ta player no pang thabik te hena an hlan thin choi moina adong to boka Maurice Revelo tournament a po best 11 a alang pha ka revelation player choi moina le goal of the tournament choi moina te dong boka IFF HS Men's World Youth Under 20 team a sangni somni pathum khan alang tel boka BBC goal of the season a season liamta khan a goal khung moi tak thlanania Manchester United B ka goal of the season choi moina season liamta khan adonga Everton laka November ni somni paruk sangni somni pathuma a goal khung kha choi moina adon pui ta zelani Ole Khadichin kha Alejandro Garnacho Manchester United player poimoni chaumek Chanchin kan soi thei chuni ta sela Anih hian Cristiano Ronaldo angai san ema wangin Real Madrid le Borussia Dortmund te somna hnolin Manchester United somna apomania United a hian apoimo na alian zual deuh deuh tura be sei po ane